Ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana mwe mudukurikiye. Iyi ni Wisdom TV Rwanda, nje nkaba James Ndarukunda. Igihugu cyacu cy'u Rwanda kigira Perezida wa Repubulika. Kugeza ubu bamaze kuba batandatu uhereye mu 1961. Perezida wa Repubulika uriho ubu yitwa Paul Kagame. Ni gute byagenze kuva mu 1961? Ni bande babaye abaperezida kandi basimburanye bate? Nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro gifite ibice bigera kuri bitatu. Muri iki gice cya mbere uraza kumvamo babiri ba mbere. Muhaye ikaze. Iyi ni Wisdom TV Rwanda, nitwa James Ndarukunda. Mu gice cya mbere cy'inkuru ishingiye ku mateka, ngiye kukugezaho incamake ku bagabo babiri bategetse u Rwanda guhera mu 1961 kugeza mu 1973, nyuma y'ubwigenge igihugu cyari kimaze guhabwa n'abakoloni b'Ababiligi. Uwa mbere kuri uru rutonde ni Dominique Mbonyumutwa, wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda w'agateganyo kuva muri Mutarama kugera mu Kwakira 1961. Uwa kabiri kuri urwo rutonde nyine akaba ari Gregoire Kayibanda, wategetse Repubulika ya mbere guhera muri uko Kwakira ku 61 kugera muri Nyakanga 73. Duhereye kuri Dominique Mbonyumutwa, uwo yari umurwanashyaka wa MDR Parmehutu, rimwe mu mashyaka ya politiki yabayeho nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa cyami. Ku ngoma ya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, wayoboye kuva muri Nyakanga 1959 akagera muri Mutarama 1961, asimbuye mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa waguye mu Burundi ku ya 25 Nyakanga 1959. Mbonyumutwa wavukiye Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda muri Mutarama 1921, akitaba Imana azize uburwayi muri Nyakanga 1986. Niwe wabaye perezida wa mbere w'agateganyo kuva muri Mutarama, ubwo ni mu kwezi kwa mbere kugeza mu Kwakira 1961. Mu gihe cy'inzibacyuho yabayeho hagati y'ihirikwa ry'ubwami, impinduramatwara n'ubwigenge. Nyuma y'amatora yo mu Kwakira 1961, Mbonyumutwa yasimbuwe na Gregoire Kayibanda wari perezida wa MDR Parmehutu, ashinga ubuyobozi kugeza ku itariki ya Nyakanga 1962, u Rwanda rubona ubwigenge. Aribwo Kayibanda yabaye perezida wa Repubulika ya mbere, ni ukuvuga kuva mu 1962 kugera mu 1973. Mbere y'uko Mbonyumutwa agirwa perezida w'agateganyo mu 61, yari umusushefu ku ngoma ya Kigeli wa gatanu, umwanya twagereranya n'umuyobozi w'akarere muri iki gihe. Intandaro y'impinduramatwara yo mu 1959 nk'uko amateka bivuga, ni amakuru atarigeze abonerwa gihamya avuga ko ku itariki ya mbere Ugushyingo muri 1959 ngo Mbonyumutwa yakubitiwe urushyi mu by'Imana, aho ni Gitarama, n'abasore bari bashyigikiye ubutegetsi bwa cyami, ngo bigatuma Abahutu batangira kwivumbagatanya. Niko kwadukira abanyagihugu bagenzi babo b'Abatutsi, barabamenesha, barabatwikira, barabica, abasaga 330,000 bagahunga igihugu. Icyo gihe umwami Kigeli wa gatanu yasabye uwari guverineri w'u Rwanda n'u Burundi Jean Paul Haroyi ngo amufashe guhosha ubwo bugizi bwa nabi, aramwangira. Hanyuma Kigeli afata icyemezo cyo kujya Kinshasa muri Zaire kureba uwari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Dag Hammarskjöld, kumusaba ngo agire icyo akora, ariko bibi byusa kuko n'ubundi Ababiligi bari bamaze gufata icyemezo cyo gukuraho umwami. Kigeli ntiyabasha kugaruka mu gihugu, nawe ahinduka impunzi atyo. Mbonyumutwa yatorewe kuyobora igihugu by'agateganyo ku wa 28 Mutarama 1961 kugeza kuri Kamarampaka yo ku wa 25 Nzeri 1961, bitegetswe n'umuryango w'abibumbye washakaga ko Abanyarwanda bahitamo hagati y'ubwami na Repubulika. Nyuma ya Kamarampaka, Mbonyumutwa yahise yegura, asimburwa na Gregoire Kayibanda ku wa 26 Kwakira 1961. Kayibanda aba perezida wa Repubulika ya mbere atyo. Dominique Mbonyumutwa wavutse muri Mutarama muri 21, mu bihe bitandukanye yabaye umucamanza, minisitiri w'intebe, aba n'umudepite ku butegetsi bwa Kayibanda, ariko aza gushwana na shebuja, yirukanwa muri politike. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu 73. Uyu Mbonyumutwa yamugize umuyobozi w'icyubahiro wari ushinzwe ibihembo bitangwa na perezida kubagiriye igihugu akamaro, ibizwe nka National Orders. Uwo mwanya Mbonyumutwa yawubayemo kugeza yitabye Imana aguye mu Bubiligi, azize uburwayi tariki ya 26 Nyakanga 1986.
Bamwe mu bamukomokaho bari mu buhungiro mu Bubiligi, aho bafite ibikorwa bigendera ku ngengabitekerezo ya Jenoside no gutanya Abanyarwanda babinyujije mu cyo bise Jambo ASBL, ishyirahamwe ryashinzwe n'abana bakomoka ku bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bashinze iryo shyirahamwe harimo n'abuzukuru ba Dominique Mbonyumutwa, bene Shingiro Mbonyumutwa washakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga ngo aryozwe uruhare yagize muri Jenoside ariko agapfa adatawe muri yombi kuko yaguye mu buhungiro mu Bubiligi ku itariki ya 22 Gashyantare muri 2022 nawe azize uburwayi. Dominique Mbonyumutwa yabyaye abahungu 3 n'abakobwa 4. Habanza Shingiro Mbonyumutwa, Marie Claire Mukamugema, Felicite Musanganire, Perpetua Muramutse, Thomas Kigufi, Joseph Kimenyi na Bernadette Nyiratunga. Tom Ndahiro ni umushakashatsi kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, akaba n'impuguke mu itangazamakuru. Mu kiganiro yagiranye n'igihe.com mu 2018 yavuze ko abana bambonye umutwe hafi ya bose bagize uruhare muri Jenoside usibye 2 gusa, harimo umwe atazi ibye neza. Tom Ndahiro yagize ati, muri abo bana bambonye umutwe uko ari 7 uretse 2, Joseph Kimenyi na Bernadette Nyiratunga ntazi neza ibye. Abasigaye bose bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Inkuru iri kuri bwiza.com nayo ivuga ko Shingiro Mbonyumutwa yabaye umuyobozi w'ibiro byo wari Minisitiri w'Intebe Kambanda Jean muri guverinoma y'Igisi y'Abatabazi yari iyobowe na Theodore Sindikubwabo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kimwe mu bikorwa bibi Shingiro yibukirwaho mbere y'uko Jenoside itangira, ku itariki ya 21 Mutarama 1994 yumvikanye kuri Radio Rwanda ashishikariza Abahutu gutsemba Abatutsi ngo batarabatanga. Mu nkuru icukumbuye ikinyamakuru bwiza.com cyashyize ahagaragara ku wa 23 Gashyantare mu 2022 cyanditse kivuga ko mu majwi yabitswe akanifashishwa mu nyandiko zitandukanye zivuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi yumvikanamo Shingiro agira ati, ngaho nimutekereze bariya Abatutsi baturutse hanze nibatangira kwihorera ku Bahutu babahejeje mu mahanga mu myaka 30 ishize. Ndababwiza ukuri, ikibazo cy'Abahutu mu Rwanda kizahita gikemuka vuba cyane. Nugutsembatsemba bagatsembatsemba kugeza basigaye bonyine muri iki gihugu. Mureke rero ntihagire n'umwe ucika intege. Urukiko Gacaca rwari rwaramuhamije ibyaha bya Jenoside rumukatira igifungo cy'imyaka 25 ari mu buhungiro. Reka uyu tube tumuvuyeho dusubike tuze twivugire kuri Gregoire Kayibanda. Gregoire Kayibanda ni umwe mu bashinze ishyaka Parmehutu cyangwa se Parti du Mouvement de l'Emancipation Hutu, ryaje guhindura inyito ryongeraho MDR Parmehutu nyuma y'uko abarwanashyaka baryo bari bamaze gucengerwa na politike ya Mbatanye Bayoboye y'abakoloni b'Ababiligi yashyizeho Abahutu kwanga ingoma ya cyami bakayoboka inzira ya Repubulika. Niko byaje kugenda rero. Kayibanda amaze gusimbura Mbonyumutwa wavuyeho yeguye muri Nzeri 1961. Kayibanda yahise atorerwa kuyobora igihugu ku wa 26 Ukwakira muri 1961. U Rwanda rutangira gutegekwa n'ishyaka rimwe rukumbi rya MDR Parmehutu, andi yose byari byaraboneye izuba mu gihe kimwe aseswa burundu mu 1965. Mu mashyaka yasheshwe ayarakomeye ni INAR cyangwa se Union Nationale Rwandaise, RADER, Aprosoma n'ayandi. Kayibanda amaze gushyirwa ku buyobozi n'ingufu na politike by'abakoloni b'Ababiligi, u Rwanda rwahawe ubwigenge n'Ububiligi ku itariki ya 1 Nyakanga muri 1962, rukomeza kuyoborwa n'ishyaka rimwe rya MDR Parmehutu kugeza ku itariki ya 5 Nyakanga 1973. Muri uwo mwaka nibwo Kayibanda yahiritswe ku butegetsi n'uwari Minisitiri w'Ingabo Juvenal Habyarimana. Hanyuma apfa yishwe mu 1976 aguye mu nzu y'ibanga yari afungiwemo n'umugore we hafi y'Ikabgayi. Amakuru ahari avuga ko Kayibanda n'umugore we bicishijwe inzara ku itegeko rya Habyarimana wari umaze kurambirwa irondakarere ryarangwaga mu butegetsi bwa Kayibanda, kuko muri guverinoma ye hari higanjemo Abahutu bo mu majyepfo by'umwihariko ab'Igitarama aho Kayibanda avuga. Ibyo rero ntabwo byakomeje kwihanganirwa n'Abahutu bo mu majyaruguru, cyane cyane ab'Igisenyi kwa Habyarimana, ari nabo bari benshi mu basirikare bakuru bo mu ngabo z'igihugu zashyizweho n'abakoloni. Juvenal Habyarimana amaze guhirika Kayibanda nawe yahise ashinga ishyaka rya MRND rihigika MDR Parmehutu, bityo MRND ikomeza kuyobora igihugu nk'ishyaka rimwe rukumbi
kugeza mu 1991. Muri uwo mwaka nibwo mu Rwanda hongeye kuvuka amashyaka ya politike bitewe n'urugamba rwo kubohora igihugu rwatangijwe n'umuryango FPR Inkotanyi washinzwe mu 1987. Uwo muryango washinzwe n'abatutsi bahunze ubwicanyi bwo mu 1959 na nyuma ku butegetsi bwa Kayibanda, ariko nyuma waje kwakira n'abayoboke b'abahutu barimo n'abahoze mu buyobozi no mu ngabo ku bwa Habyarimana, kuko yaje gukora amakosa nk'aya Kayibanda nawe agashyira imbere irondamoko n'uturere, haba mu ngabo, muri guverinoma, mu bigo bya leta kugeza no mu mashuri. Ngaho dusubikiye igice cyacu cya mbere cy'inkuru ku mateka y'abayoboye u Rwanda kuva rubonye ubwigenge kugeza n'uyu munsi. Nitwe James Ndakunda. Shalom.